Mal, tócanos correbo, o dire. Isto os deberes? Eu que vou facer? Pero ti... Non sabe. ¿Sabes que se presentó este ano a votación do Consello Escolar? Sí, Laura González, espero que algún de eles propongan a máquina expendedora. Bo día, como estades? Antes de comenzar a clase de Física e Química, teño que darvos un aviso como director. Como xa sabedes, estes días é a elección ao Consello Escolar dos nosos candidatos. Entón, mañá baixaremos o salón de actos para ver os folletos de cada un para saber cal podedes elixir, vale? Sí, adiante. Eu suspendín Biología. Podo votar igual? Como xa sabedes, se tedes unha materia suspensa, non podedes votar aos vosos compañeros para o Consello Escolar. Que pasitiva! Non podamos as cousas igual. Bueno, non quero máis queixas aquí. Vamos comezar a clase de Física e Química, así que sacad as libretas, exercicios do 10 ao 15, por favor. Téñenme farta. Que podemos facer? Imos queixarnos. Xa está ben, non quero máis estas tonterías. A norma non vai cambiar. Así que, por favor, bulida de aquí que teño garda de patio agora, vale? Por favor. E agora que facemos? Se na revolución municional, non creo que toda a clase sirva para nada. Tengo una idea. Podemos cambiar las notas y así los que sacan buenas notas suspenderán alguna asignatura y así cambiarán la norma. Pois podería funcionar. Xefe, Sí? as notas se subido? As notas están programadas para subirse esta mesma noite á plataforma. Vale, que faz? Eu vixilo. Damos prisa de como volver. Menudo traballo, tío. Esta noite levaránse unha sorpresa. Pero... estas notas... Acabo de revisar as notas na plataforma que estaban programadas para subirse esta noite e os resultados son decepcionantes. A verdade é que ata os vos metichedes a pata. Non sei que faremos. Hola, ¿qué tal? Hola, dime. ¿Cómo estamos? Bien.
Teño esta reunión así improvisada un pouco para falar dun problema que temos. A maioría do alumnado ten como mínimo unha materia suspensa e, polo tanto, temos que modificar a normativa para a votación do Consello Escolar. Porque non hai ninguén que poda facelo. Nin sequera Antía del Canto. Non? Sí. Cambiou o nome. Y si empiezo a mirarte, y si todo es posible, y quedamos un viernes, y tú luego me escribes, y si voy a besarte cada vez que te veo, y si te llevo al parque a leer tus tebeos, y si vienes a casa y escuchamos mis discos y te quedas un rato